Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uni udai ba Disparsing Rani, ubah ha ke jing kendo bat kinong patai kubur, ha ke arpenyo terik mentau bena jeliu arajar kendai, ha Shillong Press Club, ulat hat madan ya ke rekom Thung ha ke Tnad Pule Puthi, ha ke ni ke district East Castle Hills. Kat kum kejing kena jong ba Disparsing Rani ula ong ba hakini ki kendiat sengi balala kaladan kejing Thungkam bean ha ka office trekam jong ka District Education Office East Castles District hapo kejing petha jong Director Tnad School Education and Literacy ha ka kam LDA claim na penpendapat ba ya kejing lat kam hakini ka office uba Disparsing Rani ula ong ba kat kum ka kendon ka balapan mi house nam arja khatlai habadan ki kam ki balaj haki district ne haki weipat kitnat jong sarkar jela dai ban pentep syaka district selection committee ne syaka Meghalaya public ban penrongkam kat kum ki kendon Henry hakani kitnat hakani ka kendon ka balang ru ka jing yuran ya ka hok jong ki weipat klem da ya tenjo ya ka jing sempang ba ka jing pro jabeng ka ba ki dai hok ban yo ya ka kam kuma juti be bersekatan kladon korda na konwen wa ja khalai ba kar komunikasi personal da ni jong ka department Tigane krensya ba ni la thwa ba all appointee authorities of this office should be intimate the MPSC, DSC, all the vacancy that anticipated and available in the office establishment from time to time. Tigane krensya ba kino ki officer by they for district abalak post they ban I tip which for DSC. For DSC. Tigane ko order krensya ini na do ajar halai. Dai ka bososi ban ya thu ya pi kani ordal kumbasipkan ma wala kalai no live no adin bala lese kadon ke kabinet ban penkelai kani ordal tang kabinet kala ban penkelai kani ordal kat kum ke regulation 3F te bososi abanya tu ye pi ba hak jingla pumba ini kot sla ka pau ba ka office jom director limbau ambrus marat kala shu pressurize yau di district school education officer badai bantung kam yang ne wui beriu bakarteng guriki khan kum LDA apa office jong ne district school education officer tekane kejing hukum jong u imat kala urlong hakaba ne di officer hi ulat ho lang la penmi lembaga notification ba la thungkam yune riki khan kum ULD kum bala recommend dabu directorate da office jong directorate lekin ha jadi aku tarik June arja khandai tinggali galong hamne galong ba unne riki khan umde buriu batrai hamno ragade buriu batrai kumpiyo na po directorate tagamut directorate kam ha po DSC laban promote kum ULD hapo district office hapo district office nama directorate kam ha hapo ka DSC laban thum ne promote kum ULD hapo district office lemme basu umde mongtrei jonor umtrei kumpion umtrei kum ULD lasu promote lasu appointed direct by kum ULD yang type office jong district education officer la chutho hangne ba ka de lembaga recommendation jongu director ti hajin sha gini ka office district ba fer babun hadu mentaki ya be kar konga direction jungni arajar khatlai ba habatan vacancy de ban pentip be sha ka office jong DC ba office DC be kan ai brio ki ba de pass qualify nam taka ni ka DC selection committee ban thungkam thungam ki Dai minta pada kini kejingle, jom ne director kalong gaba penjinjar kini ki district officer ha gaba gini ro kim ban se kila sulong lang kinya no tadi ki. Cubo kan ni ladon no IKS kini ko office jom district education officer ke benjar. Director wong ngate nga su ai tang recommendation. Di kamdon ke material by recommendation ka wan no. Let's say do kompion ni. Let's say they come will deal in it, tam tip. They la show appoint direct with kum will deal in type office. They mano kaya angin. Atau miyak u district education officer. La don no 5 years. Ti kani kalong kum awareness bananis kumat kidot ki officer bro.
Kemudian hanya pemikirnya kim deh berlomang kenya na bentak office jom direktor. Kalau cukup. Ini ke order na office na order department lakan syai ba datang kabinet kabala bantung kam tinjam kala pintelah. Di khususi kalau ba recommendation ha kani ka stiro ka pa ba direktor ula bantung kam tinjam.